Meto nga maragula galal ing pinupol ning Pampanga kay batasong kit ning Kapampangan-led design firma Inorvac Design and Construction ing parangala Asia's Best Residential Interior Design king 2025 Asia Architecture Design Awards king South Korea. Ing karelang proyekto a Fons et Origo ing minangat laban kareng partisipanti ibat kareng miyayaliwang lugal king Asia. Ing pamagkilalang iti patunay mo king gelingan na talento na rin Pilipino at Kapampangan na arkitekto king global stage. Penny munanin ng Principal Architect Justin Amor Garcia at Chief Operating Architect Paul Soliman parehong Kapampangan ing pamananggap king galal. Talaga namang tinasde ing bandera na rin Kapampangan libuta ding international design community. Siyempre, masayang-masaya kami. Hindi lang din naman ako, it would always be for the whole team ng Inorvac Design and Construction. And mas masaya kasi we represent na the whole design and the whole artists or architects ng Pampanga. Agpang king Inorvac, ing tagumpeng iti, iya mo para karela, nune para king mabilog a Filipino creative community. Meto nga pamamiepuge, king moderno, creative, at pusong disenyong Pilipino. Every project kasi namin dito sa team, sa Inov, we tend to give our best and of course, syempre, alam din namin na we represent not only Pampanga but the whole Philippines. Balaos ng patunayan ng Inorvac na ing disenyo iba't king puso, para king tao at para king balen, agyong makipagsabayan, kareng peka matenakan at peka magaling king yato. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo, king balen, susuyo.